kubor kapatisi TV. Kabul, kamasin kabala snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Hagasngi bikinong thok kubor habarok wegeri India. Klara ke gasngi gerpang jongki kablatip kom ke National Press. Kinong thok kubor klayo egajing batai ke Kongsan maha no Kongsan hagani gasngi u Dr. DRL Nonglaj ubala batai Shapang Sinyang ubakilat batai kubor klano ban penyak pensa yakaktien khasi. U Dr. Nonglaj ula ong bikilat batai kubor ke deginong ri nongda yakaktien khasi ke deginong penthamai bat kipin shilut ru yakaktien penat. Dr. Nonglaj ulas sedang membatai benya naduk kepor ke jing sedang kikot kubor khasi. Hakisi spak snem kiblalit no haduk ke juk jong ke radio pat ter syeduk ke juk start teknologi minta ke bandang pensa priang syu ikaketien khasi hakeleng ke perthai. Syu laban jur halo ke jing don kam ban yo no ikaketien khasi. Haga kernet ke pra jong geriti sensyar kari ya ke baka khasi author society baka jait bendri borok ke wehi ke angnut kenam ki beriu jongi ke nyok ban tho haketien lajong ya ke examen ke behe hari India kum ke UPSC bat ki wepan. Tunya sengap ya ke jingkren ki bakodo jong Dr. DRL Nonglaj ki bala batai benia halo ke pang ke biade bat ke ketien. Lempung kejingalan Mabaki International Press Day bahagi saya kedai balong lasai kesini kedai lapelong no mentah kesini Presiden juga Shillong Press Club Pak Seng Shai Kitkat Kibadan Guram juga Lepa Pok Penyilam juga Pak Syabong Kumjuru Kitkat juga Shillong Press Club Ki Kenrem Kilendan Kiri Rangba Ki Nong Pathai Kubor But Barok Kakibedan Hagne for Kikentai Bat Kiramba Kerong sisya ke Buromina Tangan Dio Yakabannya dan bentar Pi Kum Kali Kesni ke Bakrapan But Nagalim Joga Kasi Auto Society Iwanra Kajingai Kulay Yoki Boro Li Kiseng Kibashakri Yakari Barkajat Mubeo Barkibile Barkantil Yakatien Kasi Kami Pak Barkashilong Press Club Kathim Jong Kedika Jingrake National Press Day Natagasni Kalong role of print media in the digital age Kalong sisaka Pankaba dan kamu kata-kata Hamtam ba ke print media Kalong ka banginyokor hadu kata-kata ya ke jinglong kabala ban syanya bat kabala ban pentikna ya kabadai badai kabalan kamtam habadan kajing komplit dan dikembaklah akan yang editing lani kinu ki jimbakla ki bala andong na kada untuk kor ki bor ki ba niong kita ki online misinformation Henry ki nombnian Kila kerpat dengan menteri halor kewei bat kepan om halor jogeringa pang kedeng berkata pang kalong keba dong karju kejing don kam jangka kata pang kalong usunyan kilat patai kubor sekretien kasi kini ketika pang bala senia angalan kren usunyan kilat patai kubor sekretien kasi Agar isa ngalawang bangan tentang kelihat nomor kadan sekui pak kejikran keba kinong punya kikwa pangkran halor kerkom spell tak agar kien kasih Hagabaki ki
Russian Pang kibedai bat ketu benta kin sakren di Nela kumno ngasukwa ban masyat ya kitingdan kam jong kilat pathai kubor hakba noksnya sekatien kasi katien kasi kumalong ki wei ru ki jatien kapene pensa ya ki jingkan mau ya ka thammei jagun reo ya ka thammei ri ka jongi ukon kasi ukon nyotra nata sipang ka jingmong keri kasi bat ka jagun reo kasi ha kamenar at hado menta dei haka ktien balabu tengkai yakin iki baro kektien kekensiau ya keperkat keperlan kektien kekensiau ki hop kiriti badi kajing start jom kajan reo kumta kajing roi bat kajing kieu jom ka hakani kajok kedai kebenta kebedan kam aduh kata omtang hakbakren bakhana dane hakut kata mereka jingroi cuma ketin kelang kebadan kam ro hakbapenne ya ke jinglong kepang badi ke jingklan jong ka jadi rio rada tin ka klan ka jadi rio klan hak jingat nanti kom ka jadi rio kilat pathai kubor baroa ke print bak elektronik media kidon ni benta ke kongsan kata menta tang banchu ya phalang jingwat tung ina phai sia ke benta jom got kubor nani ke print media ke history jom ki got kubor khasi ke blasdan nado kumba shispa laipo hadu shispa laipo sansnem dam hadu menta ke kedau bagi kot kubor kira long sisa ke atir barapa an penne an penroi an pesan yang ketian kasih la ban kedau di kot kubor kasih gelami nadu shispa snem menjua marga por kam syak ban kedau lut dengan kedau ikini gelami shispa snem menjua kentup ikini ro unong kit kubor nado kasnem kaplas pa prap khandai lada ka record ka bangayo kampat la ukasi menta nanta kat khandai spa khandai kunreo unong yalam catholic kat khandai spa unong pira kat khandai spa lai unong yalam kristan kat khandai spa khandai lurshai kat khandai spa shipo faipa kat khandai spa arpo unong perta kat khandai spa arpoi unong yalam kat khandai spa arpolai kasngi kat khandai spa arposau ba kajing sisa kat khandai spa arposan shispa asnem menchua kibangayo banlum kilong khatwai tuli ikat khabor tikani kadong ka benta bakomsan jong ka disyakri jong ka print media lani ikat khabor ya kerdi ikat kajat penreo akili kisngi dese la shitam banyo banbat ikini kiti badan uli dalam jong mat Henry kihira ka perkhat ka pertanyaan kaba lami teng akiri ikot khobor kembarang ke kot puli kilong ki bangala ngila ta Henry ya ke start ka perkhat ka pertanyaan la kencio ada tien bat kinama baca kila tanam yo kata si iki lagi hira bakini ki rew champagne
kibat tebet hakata kuar nomor kibat thok kubor hakata kuar dei na preng kibat startam jom ada itu seperti nupi ya kan kerdan juga nok thok kuar jom ketuk kuar bat kuar pemata nomor kibat thok atau kuar dei na preng kibat startam bat kibat dan kerdan kibat sijrokam hadir mana salam hadir kesenam katna spa aku sandro kilami bon ki pat ki kot khobor ki ba ngamdan hore ban kidaw hangni kini ro ki kot khobor kila ai ke tin shakri ba phatam ye jat beriyo pat usnyang ba kodor sika tin khasi hatu menta usnyang ki kot khobor khasi sika tin khasi lanang kha iron menta ki kot khobor ba pawnam kumu mau khor petngor rupang nong sang kima bat kiwai kiba kinong uli kidang yo pan pat halaki jom kiti bad ban pet dalaki jom kitmat ki jom ki ngakwa ban kedaw kumnu kini ki kot khobor kila no sunyang seketien khasi kini ki kot khobor kila persyang ban penpet penbian ya ki an ke grammar nadu kata khobor ya kalau kamu sekaltat kila persyang mantan bentan bian namar kini kidai banyai na kawai kejuk segawai kejuk katkom kajingnan kajingstan bat kilat banten jo lakadom iki an ke grammar lane yang kau kenal berkam sekaltat bal hakata berkam nado itu di por hundai cis pak senam dan suatu long handai wala kam satay gandai pa katho katar khasi keladon la kejam kernian nata ki kot khobor kila penlong ki no kuliban ya ka ketien khasi haba ki ketien khasi kisu ya ka jalan dewa kowe nomar ki kren ya sutu ya kowe ketien am tangi kinam puli kapan seluruh ikinam thok ban thok aka kiba ki sungai ban pasat lam seki waipat seki nom puli kumta kalong ka jikin tiwi kinam puli bat kumcuro ikinam thok shusho kini kot khobor kilalong kalat ban pau ikisat thok haki judge ba per jom kali treasure la kalong ka poetry aga ese lane ke thota la kalong ga dialogue ke jing tho i khana lengka la kalong aga jing pen kala tien kini ila pendus ma sisha ya ke tien khasi aga tagar kom ki kot khubor ila long nadu basdang haddu menta ke kamra puli lane ke classroom shabar jo school ke kamera puli lani ke classroom siabar jong ke classroom kata kedai ke jing godor jong ki god khobor bat baro kia puli bat sama rangba men ya ke jo ke class kio ye ki jo ki jing tep watla ke jing suthu bar ke jing batai ke per kumta ki god khobor kila sandur ya kerkam keren khasi kila penken tio ya ke literature khasi ya ke puli ke puthi bat kila ai jingtep bat jingsha siapa ke imlang ke salang bat am tangata hendrai ya ke yok ke kat bat ya ke sangima sima imla ban klepno ya ke dor baru senjang jogi kat khobor ngampoi no se kapenta koi pat tentang baal ka benta ki electronic media habala poi saka radio ka television barhadien pat ka digital media ka ketien khasi kalayo ban jam sa shawai pat upot pat mai ban lang terus pa bat kentiu ya ke renyat dan di status jong ketien khasi
All India Radio, Shillong Kalai, Kijing Patai Kubor, Agaktian Kasi, Kijingwai, but Kijingran Kibalasawa, Nak All India Radio, Shillong, Kilarung, Chikiyin, Jong Upai Kasi, but Hakisol Air, Jong Kari, Kasila Nikabri, Udnyot Rep, Kinomsor. But kinong kadong kiyo ikijo ikowar lengba for all India ratio shidong kinong ay kubor but kinong kren kila pentebek si siya lati but ki ay ki jingkren ki bashay lakalong but kilalong kanuksa lang kren kasi kanuksa yung pat kasi kelengari but kilalong si siya Maki kinong kentio ya kajing tebet hakaliang jong keren kasih kadurdarshan kendrash dong lembar ki jingkran bar ki jing ai kubor kasih lembar ki program ki bedai bar ki imnang kasalang u kasih kalalong kerensan ban penpriang ya ketin kasih ban pli ya karukam kasih kini kirano senyang sikadaya nakabenta ban penan kami ka ketien kasih bat ban pensaprian iki kibagi kun keri kidan dan pau hapdeng ki para kher kewa pramer kapo naga jongkari shu lor kini ngan sukadaw ki private FM channels YouTube channels, ke digital news portals, kita buat kelen, kita wanra ya ketien kasih, siapa pertai, kita buat ya ketien kasih, siapa pertai jom ke digital, bat ke social media. Hatu nila mantau ya kedor. Jom kini gelat patai kubor, dan ketien kasih. Kalau sisa kedor wakram berkata hadu kata. Ketien kasih menta kedon lang kepercayaan jom ke digital, bat ke social media, kemudian diwaipat dijat ketien onam jom kepercayaan. Kajing ni jong ini kelat patai kubor dan bat elektronik media. Kalau mana pun kajing mentoi bat kajing kelat. Lengba ke elektronik media niyo ya kelat ban pulih kasih dak masuk kamtam ikna sama. Kini kelat kalau ai kisahna ban pau kisah kipong. Lengba kini kirensan lakalong hakerwai hakasiau hakajingsan Aga dia kilangat, aga dia tailia, bat kiway, kijinga thir, kijinga pilu jembat, kat kum kisah bagidan. Elektronik media, kalayara pro ban penstat ia kijing penpoy ki kubor, bat ia kerkam penenkam bat hamai ia ketien kasih. Nalor ketien nela pakar, kimi bat niyor yang kikentian tamai dan kiba ngirang penenkam bet kikentian awai dan kiba ngira singkel yang bat spell kasih badan itir kitar kam hijam perkat ke perban kebabu kentian awai nrai kiba ngira sandur dalam kejong keketian bat kikentian tenat kijong kini kila ra ia ketien kasih batla penerus pa ia ketien kasih. Hage juga por kira ya rap di pai pa singap patan pet ia ke kubor. Hage por bagi kam kendoi kam ia lati. Ndesyo tangkum keratio. Kila pat singap kalu no por ke bagi singobet skopian. Bat kiyo ke por ke bakendoi.
Lani bansangap biar bansangap bunsian ya kejo kubor. Dikini itai omtang ya kekian. Handrai ke komperkat. Ya kerekam dem pada ke jinglang ke imbang ke salam. Ke elektronik media kalau ketiu sisa ya ke kasih. Bahkan long ke ketian jom kini ke juk digital. Kawai kamat ke banyak kuat banyak perang jenggot hari ini kuat. Kalau kilat patai kuat, kum tenung rinung dah, ya ke culture, berke jenggot kepan ke jai beriau. Kilat patai kuat, kum ke nungri nung dah ni guardian, ya ke culture, bat ke jenggot kepan ke jai beriau. Lengba kijing thom, kijing atu khana, kijing kran, kijing penshan, kijing shandor, bat ki durki. Ilat patai kubor, ki penne pensa, ki ada. Eka culture, bat ki jinong kapang, upai, kasih bayar. Namar haki, lapu tekai, ki barangkam. Ki param, ki khanatang, ki khana pateng. Jom ka jat ria. Bat haba ka ketien kadang-kadang. Kini ki khana kinam ja utau Roland Barthes wang the texts are held in language ya ka teks la bu tengkai laban haga ketien Ikitu ikat kubur ke belakang ni mensiwa 84 ada keti. Ya mau korro 84 ada keti. Handrai ya ikanatan kanal sirlapala. Laban ada ketian siapa dan kita tahu. Bat siapa ni ikat kubur. Kumta kini kilat patai kubur. Namar baki kemtiu ya ketian. Baru ki khanatang ki khanapateng baru yo jaga. Kio ka jaga. Kabasingan hapo kajing da kajing kian jo kila patai kuat. Ya kiriti ki dustur kaperkhat pedang bat jing start rai laken siau agak ketian. Ki rom ki tau, ki festivals, ki khor ki kriam, jong ki lempung baper, ki pau syak perthai. Sitelok lembang kilat, pathai kubor. Ia kendo i kasih jong ki basa. Agak kendo ba Europe, Amerika, shawai. Lembang kilat pathai kubor. Kajian teori Thai ya tai halor ka tho kata nampak kajing frikam ka sorkar ya ka ketien ka poisi pai ba leng ba kilat pathai kubor hakata kam ka thmeri ba ka thmei cha ka em haka jingmat ki papa lagi saul air keri khasi ki kendulan ibreu ki kendulan pa khasi ki kendulan hakilat pathai kubor kumta la te song ya ka mensim jing ya sojan bat jing rong ka we kum ka ja re ka ka pam ka ja re u nyo tra ka ja re u nyo skom ka ja re te bre te blai ka ja re te pa te sat te kha te man kani ka dai ka jing rong ka pam bat ngila manong bahagia pun ki benta jog ke jiu be idan de ke ba hatam apa percaya bat yekini la kan xiao bat kilat ba ko bor ki long kan nong ya kan nong ri kum kita hira jong khasi koi bat kilat ba ko bor kum kan nong pun mai ya ketien khasi leng ba kilat ba ko bor ka jing thok khasi kanang pai plat
bat ki judging ko baper kinang kharoi kinang pathai kubor khasi kinang la bat pun bahan yala kisap ki phong daka jing nang ya shafran kajing start science da technology kumta kanang penthamai kanang pensuloi ya kektian kasih kaji penmi ya kijing tho bat kiran san pathai kubor kasih kalanang kiu irat kajing shan kajing penmi kajing pentiu ikri kiran san pathai kubor kalanang kiu irat lembang kiru kam loper kini kiran san digital ki penlong ya kasih bakandan ada smartphone ada website dan ni kasunur kedong pada social media kumtai kelat hai kubor kila long shisha kajing pentemai ya ketien kasih banong ketien kaban om jano kaban mi kesungi unai kini ki jaka baga ketien kasih kalayo ban syong kin pendong ya ketien kasih banen barkan om jano hanrai kanlong ke kiu step ringkat barka jing kiu ki wepa ketien ya lo kai ki perlok ki bedo nagni upor haba kumta kay kathong nang ni sakla kathong nang ni sakla kamang kwat man ong ho kalong ka jing sisa ba kilat pathai kubor kila kentiu ya ketien kasih dalor ki wepa kilat jeng kulit putih hanai ka jing yat nanti jong ketien kasih kampat kot ni dan su sibon ki bagi dai bande ni dan kam ban penlien ban om penja ya ketien lani ketien kasih lama ba amonat sebong ngasu semua bulan dia dipenkan mau jogi kumno kisna ya sentence kinong problem jo kumno ki jiet ki ketien but katno ka syong ya ngidang ni hadu menta ikini ki ramba ki badan kaju kasnap paka kumbalong ki tu kinong tho ki ba shis pas nem menjua hangni pyedan ban ngangen bekilong dien kin buat ya kata ban om penja iki kentien kasih wat ladang idei hateng ban sim keliang kumbangan kedau ne habaran kam ban le kumta kajing sim keliang kam dei ke kam kawakla tang jungi kasih hanrai ngimdai ban penja I wego ngelong benten bangimdai ban penja I wero I kentien kasih hapdeng kajing tengko bat ki weipat ijat ketien badanam tani bapaunam jong ka pertai ngidon kam ban ai jingikai ye kinong tho bat kinong pathai kubor banong ki bat bet haga tho bat ha kren kasih kini kanong kawadan kam bat ngidon kam iki program iba company iba lese kami abun iba lese benta bat kam ai por kala pandong bun lisen sinsha iron kam ya kajing ai jingi kai kaba benia na kam ta kinong kho ba kinong pathai kubor nong ki bat bet bat kinong kho ki bala sisha ban penitnat ya ketien kasih iron kam ban kedio ya kajing kam ya ketien kasih kum kalat bat ka atir landi ka medium ban kuli ki subject bapero la kumno hado ka kerdan kuli hai college
Kawai ni kita ba kisahlah jongi mata isem jing pada kun ya UPSC exam kadai namar ki babon iwai par ki jat gudreo iyo menele da ketien na jong kom ki bodo ki badan enong ya karunian yo ketien joki bat ka jongi ya se nirang tamangi unsha andrai kelayo mani kun ya kawai ka paper de ka ketien da jong kajian per haki competitive exam kalau tentang the fraction lada pio tam si pomas katnu kanra ya ka merit ya ka position jong ki samna jong ni kum tangiran kam banra ya ka tin khasi ban puli ya baro ki subjects lakum no do ya kedan haki college nomor kata ke kedan kepala biang ban yele iki competitive exam ke national level ngidai ban long no ya tin khasi lagi perkhat nang ni sekhmat way forward ngidai ban long no ya tin khasi kum kawai na ka ketien sarkar na ki ketien sarkar bo ke jela adu bentang oi pingim patio la ka choma jela Andai ya bagiran na ko ke jela ne gaya Kebaling kita danang bat kipara jani igaro. Kajing dawa jang khasi atau society ka dong. Bayi ketin khasi dan pelong no keketian sarkar. Da kumta para khasi. Ladang yetre ki departments bakar ka. In tho shi ki para khasi da keketian mejo. Ndai na shalong senam po keketian pareng. Nasi long senang krem, tian pareng. Dan ni namai rang senang stay, namai rang si senang kemarjan namai rang itu orang tian pareng. Namar ba hidup menda, tian pareng kedeka official language. Amdan kanu kecing pandan alan yang lain ni ke official languages. Apa kerja? Bangi iya kata kadur. Abang ipai sa kejelan Israel. But kinong tre sarkar lakum no kidai bandan kecing nang berkecing na. But sufro ya ketien kasih. Tapi ikum no kecing per ke borsno ke subsno ke jingdai. Happening ki officer jong ki department repair kita sarkar repair berkipai pak ki bawan kam Tapi nomor pikiran dah kejo, keketian. Nira dalam keketian, ya kan ni? Agak jinsya, nak kembali sistem tam, nira pak kedorkas, chief minister, ada mentah kerana santeng. Yang buat dia negara kam bagi kerpat, ya kerja kerjaan joki. Kini kia puli, disunjuk ke bahaya, di Shillong Press Club, bat kami pak. Nang tangi day ban penyok no. Ya kejaka ya tin kasih bandrung agak kernet kebakra jong kari ti susyar jong kari India kam kelas ateng kasih other society debrai bagas nem kebantuan in hapan pendong biang ko ipat ke national seminar hang tianang ba New Delhi ban pensko biang ban pensawa biang ya kejing dawa jong Kajai penreu kasih, maka ketien jadi kadang hok. Kemudian kiwaipat, ketien, kibahagia jinsya, kekerdan joki, ke status joki, lada kedai ha kedien kajim kulit, lalu hakinu kiwi, rekam jimpunan kami ketien jadi kadang long kami sejalan. Maka siapa kata ketong, kalau ban pelong ya kejia sebor, kabaro. Way cut jong kajian berikutnya. Ban pelong ban selu ya ketian. Ban bantuan siapa kajian long kawai. Nama datang apa ketian ke em, maka jatuh real ke em.
Ba tin ke em judge du ke em. Ba tin ke plan ke judge du ke plan. Kasih other society ke pe sepsa jong ni ka thong ban ke kentu ya ke silok press club ba te ka mi pa ban ai ke ti ka man ke ti ka dia kembang mangiro ni le kom ta akin ki kam ke pidat kam yang ni nang ba ke tin kasih kan kiwira ba akin kendir number 1 kan yo ya ke jaka ke ba kham jro kham halor kham kenjang ban ya ke ba ke long nang nga kerku kedor iki benta berangsa dengan program kagani kasu oleh siwan